aware kini rakai be yau to mai lambe ena balicho singa tambuna naka ena guna kalonga tena kai matali ni singa tambuna ni kuwa me todo na bos ni weekend baki tau manda o weekend baki na le tolu bakalo na tamana na luviana kena alo tambu ena chikuat kikana ena matakali ni singa tambuna ni kuwa ka bang kono na bosa le rua se le tolu e da butene vana o kona tiga na kena tu maju utor tino ngo mutu to kena bosi weekend baki birana nda bulang ire chikuna kai ni kuwa usingi da buada ana hakula ni ke lamala ni kinda baki muni ena matali ni singa tambuna utor tan tino ngo mungkin ta na balu te rua e limba bote na Brisbane Fijian o weekend baki muni tan ni no tu ena matali le bina obe Tortalan kini manunggo mo to kina mas dibikin tabaki bena nanda bulangi au no gona kalungata ngo kita baki kumomo ana kabinani ko mata lebinani ko ka lewani ni kinta baki ro ta mata na mata lebinani ko sabaka ta na kan liu kira ngam nanda ribata nanda ngam nanda mata ni se
Rongsos tekir tukina ini rabir nongkolo mera kadamai nongival na matakal na kuwa kaya si kemina ina il kal natural na ni leni bubali sangi adumai tahun na tayo kemi turang ng rambula turang ni rambula mai kamau na hon program tum tekitu orang itu na kuruma terus sekara turang mulina liu begitu lamur bakal mata na songgo nonggo nongkolo turang masakan kemi nambul ni tahu-tahu ngomong di kiman yang singil dengan itu nahulun dong mata turang na rong na ngomong di kiman pele sonike kina menabulira singil dengan itu anu gumas no kulo ni kiman sa na tumani kan bulan tadi ng bos kina leke bakal itu ngi ko mata na songgo no gono kulo tama kan bulan na ne melen duwal rase waktu may monsal karena bulan melen di ba wala ni mas kamoran ni siya tomang macam itu kemasuk tanda natal masuta kalau lebih metusu atau metuso konete ko bulan di na dondo la konongo sana kerero na tirara na may kumun na sakit Sa kire mindua talena nonda masu turangan na ni mami kalau ke mami tata telani ki ke mani ke mami baka vid bina ka tiungani singa indua na ka ke mami ta kabrawa ni ve kali lebu ni baka dorotu na ni mami bula na ko lebu sar na mata ka bina ni kuwa na ko lebu na lo mani mata sauti sangra bi romani tabi oni sabi baklo mata takina ni mami ndui mata bu bale na bulan temata andua satu mata mani rono no mani turara na ko sko ki ke mani dona ai wasini soli lebu ni soli ki ke mami me ngati na no mani ta daka baklo ngata na non rambulu baka ndu soli ka ke mami mami soli ka na ni mami klo Jesu na ni mami soro ka ni mami bambula also use that one. Okay. Que bro sabe abrir que va a robar linda perasa set. Okay. Así que tambo binaka. Daba binaka bone tal sok sungkulut abira na dorbo en bin karabi bikin tabaki sanda mai kinda baki tigo kinan mata binaka ko. Na wali tangane. Sawa kita kita ke mami na bulangi mai na wali besar. Ni mekin ta baktikan mata ni kuah ako si talanga na non rembulan na lim song songolot ni song songolot rua ser branch ruango Brisbane song songolot was ni song songolot ba biti ni mberanga ni dana tege bu non da yulutanga en singa lebu ni kuah de rawani do tal wala ngana non da masu
Menda sureta na el tambu ni kalau me buke kenda. Ena buku ni tuku enda na wasi atiko. Dono ta masu turang na ni mami kalau. Satu na nomu ni bosa. Warau me ke memina veitala no ka vewa seki na mataka ni kua. Nomu ni bosa. Era volana nomu ni tamata ni biba kau kota ki ni biba bukui ni nomu ni alo tambu. Ke memsa kerena ka sureta na elo tambu pata ya mitiwat ke mami ni kua. Merang ni matata na nomu ni bosa. Cisu na ne mami soro ka ne mami bakamula. E na vida na mataka sao ti vida na kawi na te buni ne mami tigo ba kemba. Vida na yulutanga ke mem sa vital no tigo mai kina. Na matani kawi eu kautele suela nga ba ke mem vital no tigo na yulutanga ni kena sangan revi ni sampula tigo na yoti oti ninga una le ni lotu. Sangan revi men sa vagana numitiko kan vagan reti tigo na tuku kan ndo numenda rogoda tigo na yoti oti ninga una go. The message for this time. Meet in due season. Yan ay tukutukan tundon menda rongo da tiko. We kenda nandau ni vetumberi, en tundon menda bakarau teki kenda bakavinaka en vetumberi ni kalau. We kenda talengana leo ni lotu raramba, en tundon menda bakarau takana ya londa. Merau ni receptive kena tukutuku en tundau erando bakandau takana nanonda ndau ni vetumberi ya nedakengo. Belet ke bakana senga. Wakati ko behira na bebida na ngano sauti na nema mi vuliti ko ke sene nema mi tigo ke wakana ko behira na sona ngano bosa kina na itukutuku ni yoti ni ngono ngo esenga ni tukutuku rawa ena raw ni odunro na sona ngauna ena raw ni odati ko ya ko etua ni dake ngo na sona ngauna e ana kana raw ni ado na itukutuku kire song lo to letisia na itukutuku ndana betal no tigo kine ni kuwa. Wakati ko na mataka ni kuwa, endon donu menda mulida vina kana itutu kine song loto ya leti sea, balata iko kaya undaro lewena tiko na song loto ya. Kaya kau senga ni dingo mana itutu kaya leti sea, osota ne matani bang wakati ko beir na tiwe ke, osota au sabakan dia takaro na itutu kaya mesa senga ni vital no anything, I will go. Kaya mesa sa tegrumai ena na kena ngandre me bakan dia takina itutu ko na bibakayan rati ena yoti ni ngaunngo. Sa senga ni ngauna releni lotu menda rongoda tiuki na tuku ni be bakal loma binakataki. Time no more for that. Tauti. Sa kena ngauna ngo menda sa rongoda ka bakal rongoda kina na tuku kana zoko na kenda ka bakal uta kenda kina nona lesumai na nonda bakambula. Ia me bakal uta kitalangan na yalo be kenda na leoni lotu menda tumarau menda dingoma. Senga ni tuku raw. Oti ki mem samai vida na e kawi ke na matango ke mem samai vitala notiko ena bimbi ni uta manda uta muri ke na bagoti na tabi ena kadi bakan domo ile tolu na ultanga ki mem sa the kota batanga mendua ena buku ni ngauna ke na buna talanga wakati ko na natiko esenga ninga ultanga bo ya sa ultanga makau sa ndo me matatu be kanda lotin ka bitin les rumai. Ana puno sa sinungay binda-bindaki na pakamatay lalay. Saan doon patangayan? Patan sa matatu weekend. And may remind ita kiwala nga. And itutuku and may rongo tiko na muni madongo. Niko and na wasa na itutuku. Kakana kalaw vechoni volaki na isong lotio leti siya. May makana ka sa kana kauti. Song lotio ndarulewen tiko na yoti ningongo. Song lotio leti siya. Ray daw circle taka lomaya na kena na puno tokina and nangaw na ya Asia Minor. Definitely, there is a biblical last day church. Church of God. Etiko enduan ay song galotu ni kalawen na yoti ninga unango. It is the church of prophecy na numawinaka, and we belong to that church. Di na sisenga. Right. Naka. Yan ay song galotu enda lewena. This is, and I'd like to remind us, this is the group that Satan hates the most. Ngon na song-songo e data kasese baka ni Mateo Setani. He's angry with her and her seed. Because we keep the commandment of God and we have the testimony of Jesus. Yan nabuna data tukin na song-songo lotungo o Setani. Kambaleta, because you are a member of this church, Satan hates you. Baleta ni olewena tiko na song-songo lotungo o Setani e dati kutiko. And he wants to destroy you.
and he is serious about that business. Nanona vina katam bibakadadaniko is very serious. He means business when he deals with that. Now, Ivola Nibakatakila identifies this church as the remnant church. It also applies another name to it in the context of the 7 prophetic churches of Asia Minor. It is the last church before Christ returned, the church of Laodicea. Songsongolotu or Laodicea. Na songsongolotu ngo, kebakanda na rai baka malua, it has many spiritual problems. Lemsar na lenga ni bula baka yalo itigo kina. Kabunga baikenda na grassroots members. And the senga tigo ni bakila, si senga sar tigo ni matata baikenda, na veilenga kena veka struggle tigo kina na songsongolotu ngo. Na numa wasakaya oti. Gona songsongolotu le kum tamate data baka lebu tigo na temor, data ni mate. Lemu na bika ya tu struggle tu kina hirin le lotu and the senga tu ni bakila se menda kawai sar tu kina baka lebu o kenda na lewena. Even some of us are even struggling to understand these problems. We are God's called out people. Matata. The sini bileti takaya. Siapa bileti do kena ko bileti tak? Senga. Kenda ngo ta matanding taki kadibi. Baka tiki menda baka taka na buru-buru ngo kinanona lesuma ni bakambula. We are a called out people and we have never denied that. At the same time, we are not eager, we are not willing to accept the lady's character as described by John in the book of Revelation. And the second tumagaraw menda dingoma na itutuka kana kalaw vecho ni mebulake ni songsonglo tunda rumay lewe na tigungo. Gona kene balabala, gona be kamo the cover, and the second tumagaraw menda dingoma na itutuko ya. And yet, at the same time, we claim to be member of that church. And the sindra ndira lobata. John described this church as a strange mixture of flesh and spirit. Ebe waki tukina nambula. Ni bosota. Erkila na tiyo na matan bego. Lesuta la kausa kayot. Ni tutuk na songsongolo to letisia. Esenga ni tutuk rara mletana yot ni tutuk. Bern lesuma ng turang Yesus Kristo. Mletana na yot ni songsongolo to. Etiko ro kina. Gona banana ne maseti ko chon endo nagawilik choni. We don't seem to recognize or we are not willing to recognize the true nature of her lukewarmness. The second we think of Maya, they took a catego choni, Vikenda, na living soksongolotungo. Vaktakila, na kena wasetolu, tin kalima, tinatikine tin kawalu. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Tiguro ruakina. Siya nyo kata-kata, siya nyo mbata-mbata. Kinimbalimbali, o Leticia, vingoma, etukin na nambula velaroy. Sino rongo-rongo binakay? Iyoyan ay tugutugo, kana kalawecho ni mebola may vei kenda. I would not wet, cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, Letisango, katigo ikon yo putuniao, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Siya nga ninong tukutuku, wanay tukutuku Nicolaw, John sent this message across to the church elder of the Laodicean church. Wana no na tukutuku bekenda. Tukunoko, siya nga tigo Nicolaw iko, lubay wale, matamboko, nrabun-rabua. Rongo-rongo dahil,
Ibu sotiau. Sini nunggu tuku ngo. Tina tin kawalu. I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, and thou mayest see. Lumutan ay lang may bayaw. Sureti kanda tiko na klo, and mataka ni kuwa. Tinatin kadiwa kena tikinerus nga bulu. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and he will sup with me, and he and me with him. Sule tu kenda na iwali ni nonda lenga na klo sureti kenda tu venga una. Berarti ko yang ai tu ko na wali ni lenga ni song-songolo to Leticia. He offers gold to overcome our poverty, empty life. He offers Esau to overcome our blindness. He offers white raiment to overcome our nakedness. Therefore, kanin balimbalo ya, isengan indu weekend na tiko Leticia, and then don't men do na nonna yulumbale. Siapa kata? Na nonna kay isengan itunde raw men da waraka na nonna lismay sambale nga weekend aro. Dina ni batu ya na tuba kinimbula. Leticia. Even though she is self-deceived. Na numatiko kan tau tu na nona mbula. Ni vinaka tu na nona ilak-lako. Even though he is still divided in her loyalty, God still love Leticia. Ayan ang kanda kalunga takina. Runda rui baka vinakina. Ena kalau entang karabatiko. Batu ya na ito ni nona mbula. Esa lomani kanda tiunga. Esa sulitunga wikenda na chance. Sulit tu weekenda na ngauna meranin de vebutun kina saumaki kandali subikoya. He pleads with us to turn back and accept his solution for all our illness. That is, repent and open the door for me to come into your heart. Dolaba tu na mendolaba na londa. Sulit tu na ngauna weekenda me ngauna ni vebutuni. Ya na itu kina song-songolo to Leticia. Wapas tu kina pangalele to na matakalali. Pangalele sar. The edition message is a call to repent, to open the door for Jesus. Kaya kasi ko ya na itu ni kalau weekenda, menda vei butuni, rongada ba nakasar le lotu. Kaya imbal endu na lenga itigo kina song-songolo to Leticia. Otherwise, and say kana kalau vei butuni. Vebutu ni tukuningan indo na lenga itiko. Semua tahu. Kaya kasi koya na ibang roni kalau me vebutu ni Leticia kana imbal indo na lenga itiko ni song-song luto Leticia. And that we have to accept. Kada di kaba pakasangran na daba lenga itiko beyaw. Kung din sila lenga tangan ni song-song luto. Daba lenga itiko beyaw. Kaya vina katakina na kalau. Kaya pakasalata kiyaw kina. Me vebutu. Ya nataro and the nataronga. What are we to repent of? Sabi na kanto doon may buto ni kina. Here is our double problem. Sangay ruwan na nondalenga. Matay ni nondalenga go. There is a need for us to repent. Doon may may buto ni. Right? Kendo biyan nendreto kanindo na ito manimbula sa mataw tu may weekend ha. May mayado na besaw. May may buto ni. Daw biyan nendreto kasi mo tap. Nendreto kung mambito na ito manimbula ya. Problem number one ya. Sa kay kena karua, enda sa ngani kilaro ti kuna dama lenga ti ubeo. Bato kita kena ngonda ndala tu mele, ndala tu tiku, sa ndo na lenga. Ni so na ngona ninda la imboss business meeting ngada ka may na bebasa kin ngona kami kun ngong nda veileti. Ko defenta ka na kauda ka batiko. Enda sa katu ni kala na lenga ti ubekenda.
Koya na kaya ngade mikina menda yalmal malum tu bangaraw kina tutu ko bangaraw tanga nakalo membale tikena kito arong ade tikena matakala ni kuwa na tutu kito website ko mena uta muri na tutu kina song song lo to letisia e bangaraw tanga na yalongori na yalongo goma na tutu kina song song lo to letisia merawan indanga rawata kina na kau-kauan ni uta muri. There is a need to repent. And secondly, what are we to repent of? It seems that we do not recognize or are not able to recognize that we have sin problem. And the senga tunikla ni sonaka and the kamatigo relani lotu e data e senga ni marauta kana kalau. Mosota ni ukati na bos bimbingo. Sen marauta kana kalau. Dilitin kapitu, because thou sayest, I am rich, thou sayest that I am rich and increased with goods and have need of nothing. We claim to be rich and in need of nothing. That's the real problem with us, ladies. We think we are ready for heaven, but we are not. Now, what is our problem? We really can't see. And the matambok. And the second kila, ni kaya tu kalau menusuk sukulot, bukan kau sekana kau ti. Nabi kaya tu kalau menusuk sukulot ya tata tigo nak kalau. And the sabi talo ti bukan tundon nungko. Balik tahu Jesus apa lele sumai. Semua tak. Sinrani nangai marong tu tiusan itu tu merani uci bangun dalu lulu tapi marutan tu ya. Siang. And sabi nak kati mesong ada sana itu tu kau erani kau tu mai weekend dan nabi besau. Me transform tak kanan nonton bola. Terima kasih nga. Kila na pasok sa pakabitia. Betul. Awanu nu kina bilo didilaw nu takatiko ng bola ta mundo. Kandraw siya tigo kinoyaw di bola ng bola. Gona lenga lebu dundua. And the senga tigo ni recognize takarawa. Na lenga, nyokenda, na lenga tigo weekend. We are comfortable with the things that are going on in the church. We've heard repentance messages over and over. But they don't seem to make the tiniest impression on us. Senga ni kau tu may weekend na vesau. Tuku-tuku na sarang tiko. Tuku-tuku ni vebutuni. Go. Napakandong membulan ni bulay. Tiukina. Na isok-isok kulo tu Leticia. Nyokotu na kaya tiko na bipagsalataki. Still, we see the situation going almost from bad to worse. Tama na muna. All because the message hasn't been heeded. And why is the message not heeded? Tama na muna siya ni datalay rarati ko na siya dahil raraman din ko manitutuloy lati siya. Gona muna. Because we do not know what to repent of. And the sengat ko nikila, nindo nang ngarabi kalau mata kau lebo nda takabatiko. Beba kana kau sakana kau ti. So na ito ni bulan dan bulan takatiko, isang ni marutak kana kalau. Via kau kovele nda tutuk eh. Ya sa usabi na katimi kau ko merani ka kota linggo sureti mi long my Brisbane. We are incapable of discerning sin. And the senga ni wasera rawatiko. E senga ni ndabuli na sartiko makatitombu. Na ibola tambu, na raraman ni alprofisay kena vekaso, me bukekenda. Me rendek la, nga ibola kama indona kasi indona karanga kapatiko na lubenda. Zarbo, wanelewa, siya dhinga. Men sakila rawa, kango sinibin kata na klo. Men sa tumaraw, men sulian na kena ibakasala. E nanganu sala bakalo. So, we need to have sin defined, described, delineated, mirani matata weekenda. Kako niyong gayo were umbi-umbi taka na ipalapaladaan kuwa.
Kako na wabo ko mga itoran doon na dito Nito nga nga sala mamurian pa doon. We need to call sin, sin. Kaya kasadala nga, tukuna. Siya luvemu, siya detale. Nung matahubale, siya namu friends sa daba. Mention it. Balata na no tukuna pa doon ya. E nabuke ko, e medoko na kikoya, kinamatin tuniklo. Call sin by its right name. Taro, are we boldly giving the straight testimony and calling sin by its right name? Are we? Sorry. Deal faithfully with wrongdoing. Warn every soul that is in danger. Leave none to deceive themselves. Call sin by its right name. Declare what God has said in regard to lying, Sabbath breaking, stealing, idolatry, and every other evil. Amen. Sorry. Go come in the Gospel Workers, page 502. I'll quote my kinaya. Many dare not condemn iniquity, lest, listen to this, lest they shall thereby sacrifice position or popularity. Ano sa ini binakata, may upos mga doon beir na dorbo kira ng onelewa. Dera kay lawla, karadati ang bataw na non ray liw-liw. And then I will not be a popular youth director. Siya ano sa ini rani po sa mga doon beir na song-song pa kamarama na, what do you call them? Dokas. Balat ang dela ko lang parang kay datiaw, ang guys nga ni may popular, liw-liw popular ni Tokas. Siya berto na advertisement. Aw sang kay yumbi atu ngabe tali, lay betu ngabe takatong may short ko next leader. We don't want to sacrifice our popularity. And by some it is considered uncharitable to rebuke sin. The servants of God should never allow his own spirit to be mingled with the reproof which he is required to give. Isabi na kati mo solia, solia. Leo ni Lot. But he is under the most solemn obligation to present the word of God without fear or favor. He must call sin by its right name. Amatat. Kaya kaya tu tiga na song ni darbo kena ngona leo membu tu kodi mention it. Tell them. Kaya kalau manira. Kaya kaya okay, leave them alone. We are now in the final probationary period. And God is depending on us watchmen to blow the trumpet of warning in clear notes. Sa depende ko bikin na kalau, minda ubu bang donu nanda bu na kani rorong otong donu. Merau ni rorong ada merekla ngona itu daba salah ko tumengo. Clear notes. A note that not even a blind, sleepy Laodicean can fail to get the message. Something wrong here. Kabangon kalau Isaiah, cry aloud, spare not. Isaiah 50 kawal 32. Lift up thy voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sins. Lift up your voices. Tu kona vai irna nangu tamata na nonra ipalpala da kay na nonra talain renre. The Lord's command to his servant is cry aloud and spare not. Counsels on health. Kaya bango,
page 520. A message that will arouse the churches is to be proclaimed. Every effort is to be made to give the light not only to our people but to the world. Nay tugu-tugu talaga mela koy tumba may tugu-tugu merani veso taga na tamata nirsa vesau mer vesau kina baktangen ngende koy binakata nakalo. Wakati kana bongi keto mandangan linlo timito elevator raw na nondo to stelle. Merangay la kamoy oy rasa mata. Saray nga nondo to wala oy nakago do ka bango. Sasin gaya nga mendebunaw. Oy singa tambe do maroy bango. Singa do be mamangani sing kemisa nakabungan kay binakatin kimem nakapasya. Erna may ray da weekenda. Kasin gaya nga talabunaw, sumata. Desire of Age, page 805, warn every soul that is in danger, leave none to deceive themselves, call sin by its right name again. Kakuno lay vire mer baka lay tu. Mer nanu manirsa setiko. Tukuno baka doon na lenga. Cry aloud and spare not, and call sin by its right name. This indicates that a very pointed testimony is to be born to the church. A message of Elijah, a message of the standard of John the Baptist. This is the straight testimony. This is the message that has to be delivered to the church in these last days. Na tutuku en den donu merongoda na song-songolotu en na yoti-yoti ni ngaw nanggo. What does it mean to call sin by its right name? Sama bida nuku minute ni. What does it mean to call sin by its right name? Bato sinigator na maningaw na. Nangaw sa auti ang video kinanungaw sa stop. Does it mean to declare boldly that adultery, stealing, etc. are sins? Kaya na straight testimony binakata na kalaw? If that is so, then every pastor, every layman had been faithfully preaching the Laodicean message throughout. Kaya makasay kaya na itukutuk ko binakata na kalaw may dilibataki. Butako, Vemutakodi, sa kaya tiwa? Rongoda na kaya na early writings, page 270. I asked the meaning of the shaking I had seen, and was shown that it would be caused by the straight testimony. Rayda na banda na kuritaki. Gona ka, sa tukuna raw ni siya nanuma. Gona ka enayado enalamo ni song-songolotu, ni sabakan del taki bakan nondono na bosa ni kalau. En na kuritaka en na avalata na song-songolotu. Going to the cause of the shaking. Ni sabuno taki bakan nondono na isong na tutuku en na avala na lotu. Avala na leo ni lotu. Batanda ba? Balita iso na tutuku itiko na straight testimony. En na baka avalati kung balita ni terasar ngayon ni tumanin buloy kung bulat artiko. Yan na buno na avala kina. Ya masu bona klo. Mera ni bukeiko, bukei kenda. Mende tumagraw, mende dingoma na tutuku sa varo taka na klo menonda. En ngaw na en dili bataken kina. I had seen and was shown that it would be caused by the straight testimony called for by the council of the true witness to the Laodiceans. Yabolata, na isong sungulutu. Tomana, this will have its effect upon the heart of the receiver. Right? And will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. And the bukikan na bakada na labeta na lomanda. Lead us to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear the straight testimony. Sa tukuna ratu weekenda, na rara malilay eso and a senga ni vingoma na itutu ko'y binakata na kalaw merongoda ulit siya. Yarang o di Europekani, dingin-dingin nomu.
Weekend and the now, Kakuaniolo, was any tukuna and Vandon, to New Satidango, Tukuna Vandon, Meranga inding out in a levy lot. Satukuna Ratumebek and approach and go, some will not bear this straight testimony. So we can another teaching in Saruko Kochuga and Nungu now. Eh? Did I have a little come Josh, another 2 months ago. Huh? Kaya, oh, we were lingayan. Yeah, Koya and a canado. They will rise up against it, and this is what will cause a shaking among God's people. They will rise up against the straight testimony. Ernadongama na itutukun sana bunu taki bang dono. Kwango na kana abalata na luto. Yang going to process bang taka na klow na shaking and do na process bang taka na klow me purify taka kina to purify his church. We haven't got time to look at that. And I will kind of bong na tu water tikina ko tayo na kana wase rua tikina walu mo vosa vakan dondonu tiko ongori ena senga ni lewai meda me mandu akina ko kwa sa totani ni sa senga na kava mendam beita kikina straight testimony ngo tu na tiko bango mo vosa vakan dondonu tiko tuk na paula ya vei tato vuno taka vakan dondonu na vosa ni klo. It is the straight testimony. Yeah, is the straight testimony being presented throughout the churches? Sabi ang detekti ko na itutunggo na straight testimony? If it is, then why hasn't the shaking occurred long ago? Dapat na muna sa senya mabaltukin na isong-songolotu. Balita na kaya, because this is what it says. Some will rise up against it, and this is what will cause the shaking among God's people. And I have a lot of isong luto. Kaya nabuno taki, bakang dondono, nabosa ni Klo. Okay, let's face it. No one is rising up against the identifying of adultery, lying, Sabbath breaking, etc. as sins. And the second thing is nga na may tuko ya. Di po natakin na sinibiyadong ka. Siyang, ore, dalang ore, siyang. And sinibiyalita, kamata na naman muna. Because we all expected them to be preached as evil. Matatutubikan na. And sinibiyalita ka. Patayan, sa klato, di ba rita ka tunay muna itini. Sino daw? The reason of many rising up against the straight testimony of the Laodicean message is because it not only defines sin, but it relates sin directly to those in the church who are committing it. Bunuta ka na sonaka, ano siya marauta ka, nabuna, baleta, ni tarasar nga ni, na ibala-bala nimbula, sa na itama nimbula, o baka mene-menetiko. So nangauna, sana be a walkout. So nangauna, do ka bir na darubo kira nangauna ila may biti. Ninta uoti bango ndo na ni mami Kemba, do libo nangauna rado sureti ang mundo lang non rabulan. Ningauna ito kindo na mami Kemba, ni oti mana ni mami Songgon, ki mami lako may tumba, ki may lululu, au klay lo mangu. Do na lenga na nugu message. Kira maruta kiau. Kipa ka durma itumba. So vir biang alubiau. So mi ngai tosa ini na bunu era komunitu kina sartawa so kila. Hit na message ngo. Ya sa kila tu nanonra ibala-bala na dorbo kina ngonele o men itu tamba dak. Au venga rabi tu veira. Bola kan nungu ngau na nimbula tau doko. Venga rabi tu veira. Au tal song-songlo tu tambak. Ruangan nunggu tem. Ni venga rabi pakai sosongolo te na loma ni sabula ni pasanga bulunga na bagina nunggu te ruangan nunggu tem. Kena bon nunggu ngona au doi ripata tunga kairna dorgo kena ngonele. Keme bibala keme bidati mandana sona ngauna. Ya lai ba. Keme mbadi be aloni tale. Sin exists in the church that God hates, but they are scarcely touched. Why?
for fear of making enemies. Opposition has risen in the church to the plain testimony. Some will not bear it. They wish smoothing spoken unto them. Bunga bikanda na enda bina katanga na bunau rongo bina katunga bikanda me bunu taktiko. And if the wrongs of individuals are touched, they complain of severity and sympathize with those in the wrong. They hate the message that the church really needs. They are overlooking the wrongs that make it necessary for the message to be preached. Spiritual gifts. Volume Rua, page 283. As Ahab inquired to Elijah, art thou he that troubleth Israel? They are ready to look with suspicion and doubt upon those who bear the plain testimony. And like Ahab, overlook the wrong which made it necessary for reproof and rebuke. When the church departs from God, they despise the plain testimony and complain of severity and harshness. It is a sad evidence of the lukewarm state of the church. Kevaka and the Sabbath ko na tugu ko ang andrema na kalo ko binakata na kalo me buno ta kini song songolo to letisya sa bakarita kinidava ni song songolo to sa dapat ko na ibakatangan nga ni kata-kata senga ni kata-kata sara bata-bata senga ni bata-bata sara sa indicate ta kaya and the Sabbath na tugu ni kalo and the Sabbath na tugu ni mbula and the Sabbath na tugu ni bibakarutaki. Tomana nanron pepa ruana walusanga bulkaba. Just as long as God has a church, He will have those. He will have those who will cry aloud and spare not. Talia ke bakal data sedaba ni existe ko na lotu ni kalau erne tiu kina so enarawa ni tiu kina vidanga. Nabar na kabatiko. They will cry aloud and spare not. Who will be his instruments to reprove selfishness and sins, and will not shun to declare the whole counsel of God, whether man will hear or forbear. Vitalia, ke kongarong da o kananga siya ambati ko tele mair tumba district ko tele to na nando to vilita ke Christian church. Tele ko siya ni biala ko mai. Ngor ngai nom. E una makan de tanga ne tugu na nakau mentundun mentarong da. I saw that individuals would rise up against the plain testimony. Sama orang tak kau timur mana? Da kalau ngata, saya kata lindu na lotu itu kau buru-buru baru tak kena profit na kalau me dokona kami advice tak kata na lotu. Kehir na levena. En non ramorau kena itabi dun merang graba. Yana bunua untuk kacu kau wasit kau ni tu na bunga ngau kerana tu betalo. Sakila, ya nan duindu itu kau na lutungo. Saya ngetal nindo na lote, baru tak nak kalor, kena profita. Reda mandana kaya the Mrs. White. Saya ngani bully, tahu mati. Ngayo kongo na ibakatangin ni kaya eraw ni bakan dia otak ko weekend. No na bibak salatak. Dapat tali sabo weekend. I saw that individual would rise up against the plain testimonies. It does not suit their natural feelings. They would choose to have smoothing spoken unto them and have peace cried in their ears. I view the church in a more dangerous condition than they ever have been. Experimental religion is known but by a few. The shaking must soon take place to purify the church. Na itutukan da rongo tingo gosara na itukutuku ni shaking. Na nonda rongo sartua at this very moment. Sa wasea rua na songsolot. Au sa nikla ia na yalo tingo sa kilana kalo. Vena bono tukin na bukuni straight testimony na sarongo tingo. O dingoma ona lago sanango kesenga ona lago sanango. Ya sa kilangan na kalo ya. Iyo ya.
naka evakava na itutungo. The shaking must soon take place to purify the church. And the vinakata si senga. Makarauta ka na kaluna, kenangauna, kena tamata, meron deotaka. Saring ono mimbi na ono ng buliti ko. Belum doon makatikin ko. Sabi. Jeremiah, waseon tiginetin katulog kena tiginetin kaba. For from the least of them even unto the greatest of them everyone is given to covetousness, and from the prophet even unto the priest everyone dealeth falsely. They have healed also the hurt of the daughters of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Nalengang waya enangaw na nature maya. Puno tagtigubeira na tigubinaka na veka kansara. There was no peace. Preachers should have no scruples to preach the truth as it is found in God's word. Let the truth cut. I have been shown that why ministers have no more success in it is they have no success is they are afraid of hurting feelings, fearful of not being courteous, and they lower the standard of truth and conceal, if possible, the peculiarity of our faith. Ni albinak. Rikenda nandaw ni ve tumberi. Sa kenangauna. Na masuta na kauko ni kulo. Enda ngandra na uda tamuri. Meron din nangay I will go ko nanda dimpi ko itumba na I will go me da kamanda ilo ni songsugulut. Siapa to I will go Romanda. That's it. Okay. To sanggay landa ni tumba. Sandangay rayda kina kanda saraba kina na kaukawan ni kalo. Kila na thim I will go sini thimbo. And hindi wala nga na kana makandewa. So arabang ta kana tamundo kaya kay oden na la ko nabku kito. Na be ulut ta tale so. O samben na may sa may biti. Sa daro ko may biti na be kemba may biti. Sara. Sa dimtiu kina na something like I will go. Nandang boleh tigo challenge na kitigo mentalako. Yan na mo sa pakasama sa lakan na dim. Ruan na lakolokan ni be surete sa liumandani na ang girenolisa. Tali mo ko ran may baitabi. Iya, arawa. Sa ucital sa boy bidangan mata may miro sa ngetan lis ada mana thim. Ang dia talani muri na thim. Awa mas makaro man na thim kana program. Nang sa lakon kin na thim sa pakasama na puno da meta ko sa ulutang makang sanda ba imbulay tumik na. Doon ngon bala nagay tiga bulo tumay sanda challenge na kitigo menta. Lakamay ni sa lakamay mo pandeo talanga. Talanga na tutuk. Iyan beli taknel tamu sangay moy da menta mole may na direction go. Menda kilala, menda paksakaran. Nadama na po na sa katukunira, baka minaka na I will go. And ang ngandre ba na kauko ko to sabi talo tiyo may kina. Erto ang ngandre ba na tisay pili ng ano ya, erto bang taga baka minaka, toso kina na dakadaka, and ang ngandre ba talaga na yoti-yoti ni ngaw nang go. The truth must be made pointed, and the necessity of a decision urged. And as false shepherds are crying peace and are preaching smooth things, the servants of God must cry aloud and spare not, and leave the result with God. God has given his servants the present truth, so clear and plain, that their opponents cannot stand before them. Ni sa buno ta ba na bosa ni kalo, kana itutungo, kana banda. Your opponent cannot stand before you. Sit down. No bullet. Galatians 1:10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Au baka lo binakatakiri, baka binakataka na close, baka lo binakatakira tamata. Kaya kasakanga mi baka lo binakatakira tamata, au sasenga ni au sangay senga ni total. Kenda, bakukota ka na nondambula.
de beter tar bakawas mabat kelo malangi buki buli de vangum tuan na nona bosa vaksangara na kauko ya merani nomu merani o tuida ngo dilima takana itukutukana kau tamena ganga kau tamena ve bakarautak ve irna na non de leoni lotu nimbera ni ndrangga itosani and I will go. The true message to Laodicea will boldly declare the sins are being committed by the church members. Review and Herald, December 23, 1890. Unless these evils which bring the displeasure of God are corrected in its members. Wrong with that. The whole church stands accountable for them. Right? Unless these evils which bring the displeasure of God are corrected in its members, the whole church stands accountable for them. Sa kanimbal we kenda to ng durno, we kenda to ng daw we grabe, we kenda na value tak. The saray den do na lenga tu na song deal with it. Mem kan do na turang ni valu ni kalo. Doon ay lumutin ni Kalo. Kaya kasi nga, sa harap sa neda. The whole church. Kaya naman, sana ngongon, I will go. Siya ba? Ba't sa tarato na sungsugulo, ito na lang, kotse ko, kung baka menemenetsi ko. Kung sa ray dati ko, naman sa kaya kama. Kaya itong kay vital lo tali sana go. Ada betul lebih talokin sana go itu ngabang go namun itu vitalokin to dil tak na lenga go ngora lebih dati nga ngora to len lo tunga ko nga ko tondo wilay la kawiti na benga na kada ngani so tondo mas mas mati ngora nga go tunga go ada tal mitong galay bugi ala sana go balito sa simro ni batiwa na non de loklak o kendo na makitiko kina non lismay na non de bakambula we all want to be there matentu ni Kalo. And then we take it all tungan nandun ay tabi. Maro tayo buru-buru kinanonalismay. Selected message. The message we bear must be as direct as was the message of John the Baptist. He rebuked kings for their iniquity. He rebuked the adultery of Herod. The message to the Laodiceans is not meant to make people comfortable. If it is trimmed, if it is refined to make people comfortable, it would no longer be the straight testimony to Laodicea. The prophecy is some will rise up against it. Buno tanga na kasama kong gitiw kinanakalo. Buno tanga na itukutukundandonu kiletisea, viletisea. Eso sa kahit ito mga prophecy ito sa redauti, some will rise up against it. And na siya nga nidingo matawdo ko. Na numasartigo baka binaka rabewekani, na numasartigo baka binaka. And alama ni songo-songo lotu, and madhiw na kanawasa tinikatolu, na kuwanan daw kambu-kambu rakyo ya, raw kande, raw tumbu ruwa-ruwa tiyo kina witi vinaka kay witi da. Sana numatiyo na tiyo na ya? Nangan to salah may kinarton sa tumbu talaga may na witi da, to sa rayda korto na arto ng karamatiyo na fam. Erto ngay kaya, wadab sa tumbu talaga may na witi da, wadab kito sa nabutalay na witi da. The weeds. Kakabang ako kanito kinuere, dolay ba nga raw tumbu bata ruwa-ruwa, mayado ng ngaw na ni Tata Musuki. Sarlang mo rin daw tatamusuki rin kaya may waseru na wheat vinaka kena wheat da. Weeds from tares from the wheat. Yan na kami na makatiko. Kaya makaya so na senga ni marautaka na numabaka binakatiko. Na lama ni song lotu. Sa baka rin takao titunay bola tamo ni raw tukururu kin raw tumbururu tiko. Lama song lotu wheat vinaka wheat da. So na senga nga ni vingoma.
Siya nga nitutu rong rumi na nitutu au sana nga sa anda riri ko nunggu lako tingo matanga mengo au siya nga so charti ko ni loma ruti ko na lomango dili matanga nitutu ngo siya au masula ka tingo maturanga ni albinak is this too strong for me to preach in this camp meeting? Ya babi ni kan sa encourage ta kyo nga mi usaba kan deo ta kamandanga vitali andong ko siya tali street ya usara sa usala ko viti so ko laut ndo no. Duanataro. Does this mean that the true message of God for this time will be troublesome? The effect of the straight testimony will cause a separation and a wasea na isong-song among the professed people of God. It will separate the sheep from the goat in the church. Am tatay? Sabo bang ibitan on the slide. Uniran sulit talaga tin na miniti. Okay, pinaka. I'll go a bit faster. Testimonies volume 5. The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. Right? The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel. Kararawan ko, na ito may nangano ni Betaw say, au siya ni binakatayo matanga, siya ni binakatayo makito Betaw say, baka matabubali. No. No way. Pataboy ko. Siya tanga ni Marutak. Iya endo doon, may tutubak na doon, na yot tiningaw nungo. The searching testimony of the Spirit of God will separate those from Israel who have ever been at war with the means that God has ordained to keep corruptions out of the church. Doon nga nakain, and keep corruption out of the church. Ano kanabuno tagtiyo mga doon, na po sa niklo. Wrongs must be called wrongs. Grievous sins must be called by their right name. But divisions will come in the church. Two parties will be developed. And atumbe ruan ay kumukumen laman ni song-songolotu. Whether we like it or not. Gon kasama karita ka tumen nararamalizay. And atumbo nga ruan ay song-songo and alaman ni song-songolotu. When one speaks boldly about the specific sins in the church, what happens? He will be accused of attacking the church. Sarang the beteg talo ko sa tongati ko nalot. Many are attacking the leadership from outside. The true leadership message must be given from within the church, not from outside. Niyo sala ko nga ngalu. Niyo sabi mbito nga nalot, mbiuta kakunong ka indusya sumay nalot. E bunga rabia la indusya ti ko may nalot sa ti ko may tumas. Siya nga di mo noya may indusya may kino na tamata. Niyo via buno ta nga tutu elot siya. Ke lomongo. Be a man of God. Kapuno ta ka pando no mosin ko be ir na tamata eloma ni lotungo kakuno lay one side ti ko may tuma. Saudara. Taron na taronga. But why is the message resented and rejected by many of us in the church? Because no one likes to have his or her sins pointed out. Sabi na kata, may tukun baka doon weekend na non-day palapalada. Sabi we are very sensitive. Vika, nindaw taraya ni baya, so na vika, ito baka mene-mene. Sabi this causes the straight testimony articles to lack in the straight testimony. Isa ko kaya nakandaw yan, no? Sabi ya, dito ko sa manay, baka tangit-tangit din itutuk. Sabi ko, saya likina. Nangganga kaya na itutuk, kung doon naman ko, kung na straight testimony. The message must be given, sins must be exposed, and it must be done with love and loyalty. Menda, baka hindi o takati ko na itutuk and alaloma. Desa deal ba tayo ng doon na lengga ito na lang mo ni Soksong Golotu na masumasur. Nandun doon naman masulak sa nga. Madon doon, madon ruwa. Kento na, weekend na nandun ni Pingkarat. Nakapika di may, doon na lengga sa tinggo. To skuman da ni sa approach ta kirto, to sa krema da na bibugan ni Kalaw. Madon doon, madon ng tumas maso.
Kaya ito sa ramandanga na bond members, ni sungulot. Ito may dami, ito matang dumanto, mas lang madanalengan ko. Meron ito taray rito, nalubento ito, si taray raw na matubalang ko siya, whatever. Hindi kanto yata ng sungulot. Damurian ang salah ni kalau. Tapi pakarami ti ubo na kalau. Kaya kaya siya sabi ito orang ambalat ni, I have that authority. We won't get anywhere. And no more kami nakachiko, we have in the church a mixture, a halfway commitment on the part of many of us. And this has created an atmosphere of lassitude and unconcern. Gonna be kaya, live weekend. Kaya, patu yan kaya ako. Yan doon naman na, masota, vitu mberi, vital no taka, na vika kedi, rawa, ninda. Vebu kikina na kaya na taridake, na itostoso. Kinambulan ni nonda isang suguluto. Do you love the church? Dalaman na nalotong ko? Yes, of course. We do. We love the members. We love our leaders. General conference and another big conference in Australia. My meeting, another mission and that. It is going through to the kingdom. It is the apple of God's eye. Let's not demean or dishonor it in any way. But we should hate the sins that would separate her from her loving Savior. Nakakunir, data na lomana na non dalot lotungo and dalamana. Iat menda data tiko na ibalabala da kwe vi atek ta chumay sa bamba sigatiko en alomani lutu en ngauna en the sambulan din makatiko ni kwa. Satan sa Rome kanisyon ang ngauni sala sa duru mo may na tevoro sa may tiukin na alomani lutu. He may have succeeded in diluting the truth, but all the forces of hell cannot prevail against the church of the living God. Remember that. This is not just another denomination. It is the movement of prophecy. It is the stand to restore generations of fallen truth. And it cannot and it will not fail. Se dama na kaya barat ako buru-buru, dama na kaya barat ako na teboro. Na itosot-tosong ko, sing rabang doon na fail. Iko nga patikiyaw, kaya kandaro siya, pakaraw takatiko na nondaro bulan, lomandaro, mindaro, tubakaraw, mitingo man ay tukutukoy, pakaraw taka na kalukin na nalut. O kendaro nga, andaro na yali, na tosong ko, na tosong nga. And the church may seem to about to fall, but it does not fall. It will survive and triumph. And all those who remain faithful through its shaking, testing experience will triumph with it. Are you going to do it? And a challenge weekend. Can you ready sa makayangongo? Yan ang wanggango. And now they take a dua. Me vakalunga tatagi kenda na kaluni tutu leka na may rongoda tiko and a singale ni kwa. Non da sere? Step on. Oh. I can't remember the song. Saan muli naman na sere, hindi kita kami. 1, 2. Pinak. Sulit ka naman datuda ka man, meron din bang bulong-bulong. Sorto, dapat yung sana ko sabi ang mo dito. Datuda ka man, meron ni bulong-bulong. Pinak. Talangatan na ito tinon da sere.
ninda sangai bulabo enangai kamai naura tu sangai avalanga bakangara iramanda era saya li edon tau mai naura tau mai buana kalo enana gai marau kede ninda sanggai bulabo enangai tau mai naura endangar kemami sabakalisyon na baka binibinangin pek kemani na ni mami kalau di kundi sabay baka nanumi kemami tali na singalew binangin kuwa kemami kemami na bonus singa tambay din dahil kemami tigo bako ko kemami tigo na ni mami tarana lumay kemami merani basi kendo na bulan baka bawi awati na ni mami betang talay ke chisu na ni mami sorok na ni mami. Amen.